Emra. Your friend and I go up for a real for. Me we Japekuru. Adum na nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa. Media me dwuma media ne se. Me nyame som ne me sofodie nyina. Me se me hwe nyanka wisia mobro wa fo body. Ana me hwe wo. Na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye. Wo ba ni nya gidie se. Wo ba no anase wankasa mu problem na be dey e be sofo. Gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie. Wo a wo hwe me no, wo a wo hwe me sisi a wo hwe me. Wo na me no wo ka sa asem no. Bra ani achinyi. Difo ho na si difo ni ho. Ba bia me wo a olumba ebe pie me so no. Ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem. Me hyewura mu ba bi na de beda. Ahoto be dia. Ba bia wo beda. De wo betena. Aduane a wo bedie. Wo die wo ni hweku a me se wo de beda. Anyi achinyi bomoden abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye. Me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83. Bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye. Amen. Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa Bobuano. Obi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma bossa sebi. Na who say yes, ampa esumi fie ni no. A home estate and broad factory. And ye did sa adi ebrewo. Where estate a ebumen say subu nkuni ni fa nyina. Yenya ne dano. Ya boama baby ebia na oni adaje ebia wa manone o wa control o prefia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire mi wo na woni senti no wo for me am ko gina ho bia yesi dan ehwe hu se ye the blog papa na esi sumenta kodan sebe ya woto a unu wonder. There are a lot of estate ukota enje nsu aminu ato ukota enje na enwo epurugu ade ye gina ehese enye me ekotote amodi ni bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope brota to brota dayi brota eni etie brota eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia brota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ne dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya
tank area heya na wo brane ma obi ebo no so da form afi so what of plot ni bi o amaname wotimi mesi fie nzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company na wo on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts me ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kra beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars ni ye de akogu plot ni so afi wa pro bi a wo gidi di se o mewe se eguso keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact so otwa blog no busu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pɛ di ama because ene ni papa ehun enna ni anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi wo pɛ fie mu a ahan e de adwuma wo di bie hospital wo de fa workers akotenam wo ba besi eye home estate and block factory so a ye be ma wo fie ni bi efe nso wo fie ni bi wo pɛ sɛ nkofo me han wo ni ba bi de fa fabra de bo ho da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama wo pɛ dan han singing room self contain double the time be a wo pɛ bi a na be see eye home estate for so you be do any e de wo da ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number de gu ase no okura se munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dampa amodini gum e ma blog papa se bisment akom usana ye ho a wayira frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Inuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregre na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena no mpenim ba no mpesi enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye chi akwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo hwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa unompemu hawo ana sen kase mu hawo a unompemu etutuo usisi achia ukotodwe wonante so a enyeye wo spinal cord kase titi uno minua achia wo ana se ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awu mu ade ye adwuma
eno ne me etimi gina brand so obese wo bo anase bia be nante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ena de edi djumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so dia no de akoa ni mu a esi ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba heba center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode wo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba heba center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Yatinase ewo Koowaa TV studios ya di ko ajumeje and ebro if you sabria ecosystem no watch everywhere for any extra absolutely stories making headlines in the world of shoppers and ya bobo no ebe to be so ama also who go to the jiji our social media no any Ghana afane nyina we did Diane eduhine but by first the PC Emma ya boafua abrebia no one no echibre na womo esoya sne omi ntwa ho na embra stay with us ma ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wahunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wom ne se o yale na ba na kache ha ono ama baabi ya wo beda na amoduane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo pepe baabi akompa ebode a e jape papa ya chia ese bisa wo se umpo no tsen ye da wase bebre papa se odi shebia na adwene mo eka no di shebia no ma basa di shebia chese o se kasa no enkoye bibia ensiswa eno chese adwene no sebie so sebie nyaado eye atochima base fasa krofoni na bedano e wo japeko na onfane jo emfa enkawo sebie so sebie nyaado se mobrowa enyanka ekrofoni na no fa womo emre ne no bedidi ama wonum bi edi ama omakoma atomo ye misrawada o wachichi ne benche mu na se wontime emma japekroma papa numbers no ene good spin so no fa na wonene ntwetwe nkomo emwa bia safata se wo so de domo no o de bedomo na aboa ama akoma so aso ye bibia mekam se obidum bie de odidi ma obidie de okai wo no sebie son yenya papa yi yenyade intime so bebia owo bia no tutumrika na kopiem ewo japekrom na obeye wo mwa dodom yan fast da ma home estate and block factory a wono mo so ekraye mu se opa asase ato esi edan wo so se opedan na high se opedan na ato ni nyina no fakodan eye home estate and block factory womo so beye wo emwa sebie son sebie nyaado usika ni mpo na etwa na se emwa no a wono se ombeye payment plan amount na wotimi etucha na kakran enti se usika ne yesen se yesen fakodan eye home estate and block factory na womo emwa omo sase no womo to apete Ghana fine nyina enti bebia wo pasase bebia wo pedan wonum ebema obi o ti kobo number 1 kekam eziama enyina sie adonabo and all that bebia wo bia no asantememu de na yenka ukoboase a yenka enkran de yenka dan home estate and block factory na womo ema womo inside womo nsase ne bi sanso ne dan so a womo bekuru bi na womo de adomo womo numbers na a good screen so no fa talk to them, they're going to help you sane benya bibia ebcp esita
ede ama wo we no mne aboafo a wo mo asoyasne ema ye djumede ebrel ye shimi live e Facebook Koowaa TVGH ye live e YouTube Koowaa TV ye live on Samdakus initiative Samdakus TV ye tsawada wo share e Facebook live na wa share ye wase bebre ye Facebook friends ye fans abribiano omojebre e share yakopon onhiramo na onyam akoma so ade nyina emfama mo I beg of you share eno ena ehiame na afi no wa subscribe to your channel no send ye ben ya all our programs no obenya notification na won so wetimi enya bi ahwe me pa cho me subscribe now I share, we subscribe, now I share, we comment, opinions, what have you? Now I drop it via the comment section and also no you be kindly na the amount and so and WhatsApp line at that screen so what the messages for her you be kind at the amount what that latter part of the show you be lines not to so that you can also be part of the program and to offer na stories say ben no what to me actually wadre home. Therefore, me show crying. Na mama bidwa fa kwaba near the stories no ahyehyɛ so and me crying sama me de emma and say me say what be a friend say pretending ya de bia na empempi no edru me bia eye edru me bi nso a enye enipa bia what asase we so e was say we real e was say we wo asese bi o waye boturo bojo bi asewo pretendi bi eni adeade me pa cho eyade a edi ni panya eyade a ewo ho a enipa kra so the moment enipa be won say we pretender no they fear to come close to you they fear to you not to open up because you are a pretender obe pretend to say the oye angel then so now oye angel aso no de boni bi eni ne ho na so sebie son na boni na pakan na eso no oba pretend na wasere wachi nsem obeka de obeye no woti a ase sebie son no poison e was sankrofo no bebre e wo ho eno no enye kra and afi no at the part of pretending na eya na eye kakra ne say as when you're very happy but you try to pretend to smile so that people will not see that you're not happy, that you're not comfortable, and also if you say, if you have a problem, I will name no. Radio man won't count. I don't know would be best one or so. When you not count fee, when you count fee, who could not count fee? When you scam to our school fees, when your baby partner, in Swafa will know ma, and to a buffooning in a no, who bear you no, what you bear you yeah, account. Me patcho baby, you should try and pretend and smile. Because ye and cow, ye na cast will gain yaw, ye na cast a minion scam to bottom, and ye na cast a sebia son sebia yard. But what am I saying? That is how it's supposed to be. But in all, pretending, it's a pretending, it's me say our, it's me say relationship, it's me say Juma, what's your Jumanum, sebia son, there be another pretending. But what I say, when you pretend a lot, it won't help. Be you, be real. Let people know that say and I would say. We are pretending them in Pemao and so mapa kind as sono, or baby our penno. Sebia some of them no one sounds on Sagrawa, it is cinema, Sebia some ceramical, penny for money more, or Benumina. Sebia some media will be added a one mean po, and so obedient there to a pa. Now a fa. Just be you and don't pretend too much. You will bribe pretending, and your brains is what you're pretending, and not pretending, and you su. Oh, money you swap. Obeshwadi, I didn't share some of no. You do the do of it, and then of course your life will be beautiful. Be real, be you. Don't pretend. Pretend now was three. I am me pretend that's three names so maybe Johnny cry. We John no crowns who jar double. But what I say because the obey piano in Nippon shower, Nippo will say nothing. May I can just look at you and know who you are, how you are. Mr. D one man is saying now. So when you pretend, I'm like, oh, I'm a cut off. But don't pretend. Be real. Be you. Erade Unstral. Bishop Akwaba. Yeah, good. And then so Yaba. About the idea. Damn, Cassie, but do not the young quaches are. I just say a riding uncle point to Flubon, so near Dinny. Sapepe, independent and Yan Senia, Aya, Yano. Do that, sorry, now, who's a home any year, Juma. Musa Basano, I can see a sano dear.
na se Awurade one wo adi ne yie nti ne yɛka kyerɛ ne nyinaa ne sɛ nhyira nka no aseda ɛyɛ ne dia yɛda yɛahwɛfoɔ yɛ fans Facebook for serial callers yɛda ɔmo nyinaa yɛda Awurade ase ma ɔmo abrabɔ sɛ Awurade kɔ so protect ɔmo ɛma nneɛma ɛkɔtɔɔte ɛde ma yɛ abrɛ ne abrɛ nyinaa woyɛ dwumadie no wie no wɔanya kɔ woyɛ wie no wɔanya message na kyerɛ sɛ dwumadie no no baabia nti ɔmo so ka ho bi ɛna ma yɛn yɛyɛ ne ayɛyɛ deɛ Awurade ɔnhyira wɔn na yɛn Awurade ase sɛ daa ɔbɔ wɔn ho ban ɛde ma yɛn ɛyɛ wɔ futuo na meka kakra adeɛ bi yɛfrɛ no pretend ɛtɔ da ɛyɛ ɛtɔ da ɛnyɛ na kakra nim ne sɛ onipa biara wɔnyɛ pretender no adeɛ a wɔyɛ no ɛnsi ne yie na pretending no yɛwɔ ne kwan a yɛfa so ɛyɛ no yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ no ɔmo yɛ adwuma a ɔmo boa mo adwuma tumpɔn ana yɛwɔ ne mu a ɛnyɛ no so wɔn pretende na so wobɛgyina ne so pia wobɛgya adwuma no atoɔ ama w'adwuma no ɛbɛsɛe nso na nka woyi w'ani a nka wotumi ko kɔɔ w'anim obia wɔ suo de baa wiase Awurade asɛm sɛ nea ɛyɛ obi fie yie no ɛsɛe obi fie nti ɛtɔmmere bi a adeɛ ɛyɛ wo yie no ɔwɔ sɛ ɔpretende na nkɔsɛe obi fie ɛwɔ bi wɔ amepɔfa lumba asɛm paa nti no ɔpɛ sɛ ɔsua ne lumba teɛ ɔmɔsi ɛhwɛ a ɔbɛn sɛ hyɛtawale yi tire bia na obi ayi bi ɔhyɛ nika bi na ɔtwe aba fam obi bɛtwe aba fam sɛ sɛbi ɔtwitwa ntaade mu ntokuro obi bɛtwitwa baasɛ ɔte pretende ase a ne ofiri sɛ wɔ ne ho a ɛnyɛ no ɔmɛhyio no wɔ abɔnten ɛma wɔn a ɛsua ne nsua bi kɔ bia de ɔm bɛkɔ no ɛmfa hyɛta nkɔ hɔ nti ɛtɔmmere bi a wɔ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a ɔyɛ pretende na nipa anya amfa nka ne ɛyɛ wɔ ho ne ho kɔba ne saa yɛbu aten bɛbu aten bi kɔ nam so na ama nipa no akɔgyina baabi a ɛnsɛm fata sɛ wɔgyina for example hyɛta wɔ akoma na ɔkɔgyina stage kɔyi tuo obi ɔyɛ no fans biara bɛfili saa yɛyi no ɔyɛ gangster na ni so ɛhye wɔn sɛ mmeranteɛ no so nya aketewa bi a na ɔmo so pɛ sɛ ɔmo kyerɛ ana yɛsu ɛwɔ ne mu kura na ɔpretende na wanyɛ ne nipa mu ama nipa ehu na obi so nkosua nti pretending deɛ nyame de frɛ nipa sɛ ɛtɔ Yesu Kristo kura ba wiase no ɔpretende sɛ nyɛ ɔno ne agye nkwa no ɛkɔsi sɛ ɔmo akɔ na ɔmo akɔbusa question sɛ wo ne agye nkwa no na wobusa wie ansa na waka kyerɛw sɛ ɛno ne nea waka no nti na yɛka kyerɛ nipa nyinaa ne sɛ adeɛ a ɛnyɛ wɔ ho no mɛnhwɛ ma afoforo nsua ɛno deɛ ɔnko abɛtumi akipu na deɛ wu akɔgye watemu a metie mɛpɛ akyɛn sɛ wobɛkyerɛ sɛ wode wɔpɛ sɛ yɛhunu sɛ woyɛ nokwafoɔ woda nneɛma nyinaa di nti no obi sua wɔ na wonim wi nom na ase tentena me yɛ saa no motie nya ka se nipa wo de wiyo wo de oyese a na ofi se na wa ma enu overcome no enti on de o se on de ono a na ye wi asimu de ono a na bibia da bi e ba sanso so a eno so entimi etweye ndi bɛda ase wɔ futu ade bae na yaka kyo nipa bia sɛ asɛm ne ba utie watie ne mienu wo susu ne ɛyɛ bɛboa foforo na ne ɛnyɛ no wato akono wachi nyame nhyira wo. My darling. Good morning. Akwaba, you look quiet today. Why? One day. Maybe I fine. Maybe I fine. You don't know me. I say. You don't see what foot out there brain. They about console. When is so being so about life? Yeah. Now we are pretender. A very dangerous. Be a odo and now pay was a man. Na be a. And Penifoka Kasabi said, "Oh, hinted the actually. No, on your name, but now what you know." Aye basa ti yebese se saafo ni nyina ye nhwe nipa na okasa odo no esubei ene yoyebei ene odane di kyerɛ eno ne wie nipa bebre man kan secret nyina kyerɛ no so wo hwɛ Samson ni Delala de asa ne koye ya soma no se o mebɔ no fom but o pretended se de odo no di Samson so entimi anhye no ho so ama secret yɛ wade de man ne free from bae no Odanedi, ama afei de atamfo benya no ti obi obeba wo nkyɛn a aso ye bibia te sɛ ɔdɔ wo nsi wo fam so ye steady e wo sɛ wo ye steady na ho sɛ nipa we is he or she pretending and now say oh ye real real ɛno nso yanhwe wo ya e betumi a ha adwen ti nipa bia ɔne ne tutu anamɔ no hwɛ ne ye sɛ wa pretending te sɛ de ɔdɔ obepɛ wo information bi na akɔ obepɛ wo fambo ana sɛ de be and also be boy ama other way of pretending nso yetimi adimu enti edoso e bia wote ase fa bia no na nso de aye ho na no pe na be boa nso ama otimi agina na so
Amen. Wow. For your I believe strongly say also no you just study who is close to you and then you get to know whether the person is real or not real. If it's here is my fire if you know micro for back wins my mom but I blame you I don't have Bujangwala or Boase coming in a state cover number 1, number 2. Be more bizarre Yamne Ujrabe ke Alechi Biara Befa Betivene Betsu Kumo TV na Benia Elenia was subscribe to your channel and yake was share and comment if you can make a feba and what hell comment session more or can la mbahango mamo medonko enyeli you book a line in to hana say stories mabaviala a barra no wehli wajene umwala mutim bisa be mwa ba sen be messages of bebre me mwala mede mizunu ha nyamne ojira be kwa kwale mukota krade sequenaz nso minchem konfufu antipa wo ho na mbisa on there wapomoten there wo hu ya manso mo hu ye beda wana ase there adechi bia no wodi won TV no wodi to Koowaa TV na wo hwe hen so wonyi ho a ehen yenyi ho wan hwen na yentum betin fom enti aseda na na de bomo hon the television stations no odoso nanso adecha wotum wo choose Koowaa TV na wo hwe hen le hwe hen na a share stories no na exam na de a share hwe hen na a share na a drop comments no ho comment section no na makani na mezamo ye the WhatsApp line say that to screen no into no so it will be abotum ezafo look edwuma nyina abotum ahwe wo phone no do you stream live wo Facebook www.koowaatvgh na fini your live or YouTube also Koowaa TV live or Samdaku's initiative or live or Samdaku's TV enti ni nyina no ebotum ahwe hen wo ho na a share exam hen. All right, so me come any dia na maboti Koowaa so crove me Koowaa so na piao won kwaso ena no pe me mencha prophet Ebenezer Adakwa iya the prophet 1 on it sofu chief and him say mo share anope rade on shramum na mencha Edward Akwesibuate na uncle on what to say anope no machi bebre. Thank you, it's a blessing to know say you're watching us. Thank you for the beautiful message nyame on sharp bebre. First story na anope me de ebro name sekrum hade na watchi be almost na watchi me no an ye boy ray and if you are Schwarzenegger need delay one sem ebe dija e wo krom ha e ma se delay kasa ababa we si hey odeme o sign o ye ni intro o si boy oneme bibi obeka bia o si boy oneme betutu bi e de ma no nanso ni nyina mu no sebie son sebie nyaado delay say afedi I've had it here. I am tired. Emma Sebio, your sweet sister, she broke down in tears a little bit, but then a month for and a Sebio song, a corner a man with social media said they become one soon. And then mono, I fear back on also better to be at the ma, Dolores from Port Man, so the sweet delay say, hey, I've heard your woos to near you be one in a Sebio, so usra won't start the Nina no, if you are so to turn summer, to be the my chairman won't to me. It can be the chance to say yes on what tree chairman won't to me empna I'm a Sebio so nature won't to me cry dana or you from any idea in the way and idea chinya and yet lawyer Morris Ampao and so Ababon says hey Sebio so send you be was as we saw want to say Sebi and cramine and punching when we did the annual tree from say che and so no and our kaye one more many I know one more rave for Savia we are ungrateful. Lawyer Morris Ampao and then we have to get your question video na yembra if it's a kakum ejen kweno o so re chairman a ni we me nwa na me we dwiri mi first Schwarzenegger a first Schwarzenegger ni many so say chairman the father 1 week man sika ne yase chama sam manzika o for to be ba chama ho be bisesika be sesika chama de mano oba muntumi ha oba fie okohwehwe chama manzika memenim da ye bie movement TV I want cry na me take set so na many panel ye can if one buy
If what is such a man to be a bit to my and check the other pona a friend in the team on my land or be Sessica or be G or be Catcher Chama say me papa kana a year cano Kebadu Tense of Yano 20,000 Ghana cedis into or the car chairman and man 20,000 Ghana cedis cash. Papa chairman to me here if what now you useful if was nigger. This started say attack chairman to me before the elections. Car chairman attackers no ho. And the insult no on table for unim nyansa ena then why yamano and then yamu TV Efua Schwarzenegger did everything only so no anso ho cha me din kunim Efua come Antoni yemye na mo shanti ready for amoto abama chama unto me no nyansa mo so nim nyansa ka obi a unko school da na moto abama no Efua wie no owie yo ya be the station me wo ho na be patch o say o person de chama you chama so be twe ho chama ju no say we obi apento kwa upe beef we say say ko nia wo gane nia no ye pamo peace FM ya pamo angel attackers no ho and the insult no on table for onim nyansa Lawyer Morris Ampao and yete ne kano penifo ne kan asem say so wo petia ye catchro Bishop Eradi Yankopon Nhyira Morris Ampao o president na obehira no omuso obi sori ati obi no nim bibi fa ho ya na oprese obeko amani pakro baby grade MTS onya asem no ani scam potim begina ebedi asem no de ma na me wonhyira ne sa akwan ne so the Bible kase bi wano mamu ane wona asebeta fracho ye nyankan ya wisia yi wano bu atenten na ma wo de tom le bi wa brabo mu a na hunsu obi ben na obi di ade ya bi 18 no a no bi wano akasa ni pado do tan etimi yesa bi wano mamu ma wona wagya won nyina asem ma wona yagya won nyina asem bi wano ne bu atenten bi wano bu atenten ne di mo broni ne ohiani asem mo broni hiani na asem ma wo Proverbs 31 verse 8 and 9 na so yo nipa na ye we ya Awurade Nyankopon hyira wo nipa betan wo but wo baby pakọ daache na wuni ho ne ye budimba nti sebeta frache papa ya dia wo ye eye me fe me no ka sei ebia scared de ma afia kura chama huntumi ba omfa mma Morris Ampao sa ko hunu so me so won dima bidi ana ho to no are ne ba asem Morris na ababa begina ekuma chama to no otie bi na ohunu ne oye Morris ebeyi awona da bi omudi nokura na ye omo brase tenamu enye yizo utim se nipa no wo di nokura ta na chipa na so wo di kura bada wano be fum kitu di oba be di wo na tem na omo mdi na tem nokura atewa atese omukura so di de na me kan bi ache chama se wo tie Morris Ampao o hunu na dwuma pa wo ye ma no esika ode be ma fie didi enkoma Morris ni ko ne so be ba mfa so ama no fa wo sha at this time papa we score be sand akoma ababa e finish fiashas nagi dan yan yentre kroma di na ade na nka fianka kroma obenya aduane adi hwe nipa wa ye omu okura imu ye nyina ye papa ye bunu na adoda ngwagu fado afiani na temda chama untumi ye di mama hwan nye in the name of MPP nye papa panyin president ko oba wadi president atempe ko maniska so who is that fear that you know ni asam no a wo so me hwe ne puma sibira don drama ni mama wa medina tem ewi ase ohun si wanya abato azanga za ne boyfriend no wonti anu ase ne boyfriend no otumfo ni baby papa o sade on keka za ngwa asem ne ta wo won strategy wo didi ni djuma ne se me no kasa yi ebetuma basa chama na no ne untumi pre no ekotam sika de ma no oji wie sa ne de a
ene so do beto from team no obeko we are am fe yo unse chama ya weni o de man 3 months obepento kwa bia da be ko bobo chama di se ne wo ko ma no owi obenante akọ mbeji no eto omo na so omo ni da ho ofiri ya enye nne kroma wan woni na tem da so no muso na bishop if I may ask dan ya won se krona ya tim mediki aka kire se ahonhum ni ya mienu na nipa de na dan ya se obi honhum na obi honhum hia ya na wuyi na ma na edene ko fanda na be ba be ka kire se onua no nso kwan ya ofa so ni ntimu ntwa so ubetwa so anka ye na yesum ni han na ya na hia katam bia han ya anya hwe ya nkesum be ya hwe ko ma na kwanya sabe ko bible so mu ni twaka ti ansa na hu so obi ko bobra bi ensem fata stela no ni onene nam no anasa sabe ni oben no ntimi nkawe ese twebe no hu so mienu nyina gina ba 1k jamia ese gana penfo de half ni afia no egina 1k ndi o head akra spiritual realm se me be ye no no mo se akọ ni age mpata am ndi o be ye kura nko ka asem ne nti ase Muni wana wanyi ni yenu nchi nkonu ya kuro. Wana onyi ni yenu muni won nchi nkonu ya kuro. Chaka bay. Chaka bay. Ena trene ni ya mumu yowo. Ena trene ni ya mumu yowo. Anase. Ayonkofa bay. Ayonkofa bay. Ena esumni hai. Ena esumni hai. Ewo. 2 Corinthians 6:14. Didaya so obi jina sumu no obi jina hema nko muni chaka. Tikama na konya no mfiwa ono ne ntamte. That's the reason why ebesine Satan ni awurade amda so wosabe route da won ntam no. Di ansa na hu so obi yesum obi aso wo yesum. Na nipa bi asusu so ye han kwaso de ne ho bɔ no a oye bibia kyese ontimi nte ne ho mfi ne ho ne di adanse se ono so ya akogina summu. Nya ya ka tro mu nyina ne se is a time also mu omoni fire no mu hu se ababa no ode na adwe ne nam Ghana. Nti ade emu huni na ne nam panyimfo na mo ye na ne sei because I am person me bisa say bishop omusuro na na uka say sebie son sebie nya ebia they are all yes eno na ya na ye problem I don't understand that lady eno na ye problem why na afia as nigga I wonder Ghana position be na mama ni bida oni mu amwo position no akwa asofo no aba akonfo yeso on de nipa wo Ghana nyina otimi control bi abisi na mote ho na tumi ne monyam kurokura mo muntimi ntu ho na mo ene wani mguase a waje ne nayi nipa ha ne Morris kan utimi tam 200 million de channel abrawanya aduma bi ama na afia drama we kakura wo brama osika ba kura atam zeska bi amanda didia na hye yi kra dwi kwan su agrade ne ye grade kwan su ma didia pa na hye ho anti mutimi ma ne platform yeti kroma bedi ya sandifo nyina ma me ba bi ma omo de ofa aka na me bo chama utimi kan sandifo mpanimfo still atam scan de ma no obi nkare ebia na ne yemu na ope sese wo hunu se ba bi odi asi no sabita flat wagimi asi ti na wo de koma na afi na ne ye beti asi se ene eta no ma wota no ena ama wo ma na wo kaya na watam skadi akoma no mframa no ma uye no ena wo kai kon fa so ye wa ma yi mframa na watam skadi akoma no se no re takra na fa otuo so ye wo den na ye na ma wu tuo wa na wo kan watam skadi ama aba beto just was you no all because a defamation or any twempren biada video yi ewa the yentimi amoni nyina yentimi ma hwe full video of Morris omutimi kan se nsu no mobua mati se we su na afedie onam achiri ehu abeg ni nyina no aba beto yi dan omobua sana ho no na dwenkyere okay we ya leg mi anam so omobua according to me hwe na nim kro de ka se omobua wo susu se chama betimi asiu no ontimi ntuni mi ombe so so be che be se me patcho no my diet se wa be patcho ntini etwa so no asa be na damfo na ye ne ete ya ne ye bere so so wasiu na mpa o man nkokot na ne mra ne be kan ye nyina ye ntibi ye nkasi ye ko ne ye se afia mebo kase na bia afedia ye no de apie na chama se me mpa me de che no anaza chinchina wo mfam no nsua bibia fine ba ye hunu de omboa ede ankwa amoni ya na sabe ye kase ye keka ne ye kura munya ya me adam ye nkwa na nyina obi keka we nyina wi anamo gya no de na sumdie na no asaba no masa maniskatu ni botom na nyame obaya modan de odome na eja ne ne na no onipa bia odome na eja ne na mekania bedum osum mekania dum osum kabimu Proverbs 20:20 odi ase nipa ofrisa na basa so da wo ma bibidie ya wo kwa wo ne ko na sabe tafra do sa dan ho ebe kaka safine ni awpa bia de to no so a o kan ne dum sum kabimu
na wadu sumu na aka ne adu benya baabi afa oh mama mra na ye ketwa wo Ghana asa won kofo edi omo asem we pa dan ya wote akonemu no waka cheta ma untumi a akedi akabedemo wo no kra de nyasa nkiasi wo kom be fa wo ha na ugina so kanu a wo ase ha e do ko se ko kire baabi awunim nka course ba police fo so abla chama ma ho na ko ma diri ni straight na to na opo ba we de asi na mo no akura nya ahoden sa na mo pacho mu ye kuro ni sei ya no kura na ya hwehwe ni ye nhunu da o da bia no kura be si ni trase ba de tom le bia no mama mra di ni esese di no na afoforo be se ejimi asua bibia firim na jimi ni so wate bo ofeodifo bua ofeodifo na tetekwafo ni bete pasa tetekwafo ni te na kan hunumufo ni na wahunu nimdiem Proverbs 19:20 what you say ofeodifo bua no na tetekwafo ni nye afia yo ofeodifo no nenam kuruma obi obedi ne ho few won asere ne sidie bi na se chireponi ne okosua no se ehi ne okosua no asere sa no asere aka no wadi nipa no ho few Kristo se sa nipa ne bua no na tetekwafo ni bete tetekwafo bi te se atwapem polo mo musuasua no presibu achimo bo so musuasua ei o se wa betwitwe what you say what you say ubua feodifo tetekwafo na ni te duya ne sa ono na ye feodifo di kan Uti azamna se uboza aboa na ntetekwafo na frefrem na no munya sika omumu nipa ne nam nipa so ubozo musu usuro se the founder of Fedi for credit we aye ne dia and ye ntetekwafo fe ne ye besua ni ye nya hwe ye ne ye nya ye ne a ye mfa ncheye e example ma asofofo tamo muzi achi papa usu bempa obi mu se papa we ya ono aka bie wo mu anka and ye timidi we adi no asofo nketo nya ngwahye nkom obi kurase otofie otofie obi be chane nkom kuro okobo odi no e chezo mo say the founder of the patriotic party is going there yen na betima akọ ntomo ya hweye anumtofo nso ba mu benya shatawale de ye no no obi abesua nyanza say ayesto mbo aye shatawale aye medical dia kwan biem kuma ni nyina de ahobrase ebedi the garden na media for social media ma ya ide muntim fani omo eno na dan ya imagine ho a me wo fa sedam parliament na se said you starting adwuma pa na awieye ni ekoye ide awurade asem ne ye nokore wasi adwuma yesini ni akatua adwuma yesini eni akatua ntu ye adwuma yekwesi wudam yekoduru ne nya ho akatua tidane pose wokopa makwa wie mirika matu wie me tren ni abotira osoro agya ne de bebo me IGP betima kabi so kopa ya di janu wako na wawie ye besere no said you starting okopa no mako americano mawie tu gidie ne nso makora na de akada ho ma IGP ade akada ho ma wona ne tren ni abotire ewrade otemufo tren ade be mame da no second Timothy 4:7 aka say isi ekoya chibiem ne atuma IGP obetima kani na ya mesra say onkwaso nkwada ade ne da sukura ho ani monyam da sukura ehu suro da sukura ewurade de hye wonsa yesa de man ye kuma bi kama no timi sheki Ghana sa echese ewurade de hu tumi na so cha wo mu ode achew emu abada ya no wo wagya ni nyina ana wo twen na mo de asabe start me so bi mansa no waya e ba sa so so waya bias wuti ase ndi abasere no onkeka ne ho biem na jimi de batamofra ne nkoma hododo de obegyina akodreru ye no onipa bia ya ma wadwuma di position bi hye wonsa wo ye nyamedwuma wo ye sabi police dwuma so de dwuma na wo gina kwasi awie ye ono no obegye no wo sa nipa no na awurade gye wo Matthew 24:13 gina kwasi awie ye Matthew 24:13 ye di watamo a gina kwasi awie ye IGP se nipa nyina ebo otiri so a gina kwasi awie ye chama udumi gina kwasi awie ye na ye nsam twofo ye nyina kwasi enu ne ye de nkunim di abotre ne bebo ye na ye ni sei dia na ya makuro ne nyefe da bia na asa yawo na wudi ne wo mu sa de tukuro ni be di ya sa na mba bia na adwon sa de wo nko awunya nipa na because this lady I don't know ade a obi didi agoro no wo mu ka bia be ye wo serious asema won survive biem so obi kan didi agoro no obi ani be sama o kan sabe ye fa ne normal no wo de o ka bidia ne ye de ko violence kwa ebu okumfo na de ye nyina ye nipa nya asase ya so ne efiri
omo na ma bone ba ni patim na fe ni pa kon do adugye ne sa ma me watanche konia because sister you anya sa na wo mu a we di azenka mama bibia anya me ya e wo Ghana ha say sister you just satisfatem na minim say airport akora wonsi ha na yetim na kunyama ni sa otra police bali ampu ofa so ofa airport yo esa nya baby anya ye ne second university se dan yan me se ofa wiem kra dia say wo de police fo nyina okay bishop ade omudie matemati ana ye pedinto ana o theater we dey na asem de ye fa anya o theater so more dam sisi afa de bo nu na ha de se mechiwa abodam o more dam eye ne bo apayo tu yo pani na wo fie ye se pani no tena fie ma mofra we na nka na ye kan na nka we fo ye de ne fra ada bia me kasa ni ntia ne ma bi open so ne se ye won to ko bi wo se na hemfo atwa ne ho ahia na ko ke to abi atafo hene ahojo hene yi santase hene bantima hene na watutu ntuma na ko open so anim na wo mu gu ye ho fi ye ma ba ne yese ntima sama no na ntwie odwan ne bo ho ya to nsa afre wa ba se bantima hene se e ba ne se otufo ne bedi na wo de ahyema mu ohunu se ugu kuro ne ho fi na so da bia mo twan se opemu na amie na no nkasa sabe banyini so taye se bia na se ho kora batan itam bia no na mo jetan ne ma no na ma ni mu ayedu na ade na ayefe unya oti ase eya na eya me kra ya o misimu nya post to be Ghana ango me pa ba because it's not ready so ka say you e ba kroma pa kwasua me supa e ba so na me su dem am si ye se de ma phone me nya post bi etete sa me se me ni nye ye nipa medical chi ni agrada na afia jwa nega kofo bi o ma de ho da ho so mkodam o mo de ho da ho se o se otimi chi o ma asumdie ba oti ase but by for the me say nka santifo yi nka me case abakama ka me am de court some ya santini wadi matem ni ko follow ya no mafa ye nyina e boka na no aduru asem na na wo se mu dipe ne puma sibire ye free court anu ma mesama na opim so ho na no so ya sa ye betwa kwan sa na medima ye media e go nyina ya asem foforo e twa kwan sa na opim so yi ya ma kama ya ma betram wato mi se ya ma santifo nyina na asumdi aba so ti ase agrada de ma wo ye wakosama na mo twini twan na bibia ye fe kama aya na me ko so aka ze Sunday ni so agrada enti mama baba obayi ya worship na okoye na say forget doesn't go be gumeni forget they say no ye be ignoring it. That's one thing about Dolores that I love that lady. And there are some ladies who chrome her I just want to study them. What I say because Dolores from Common, so the lady too, baby, you've been one of the ladies I've admired from a very long time, or way back. Wabra, BP Monko so ready, what they call and Klanyapo Instra. People like that and our basis, their words and all that. They hear bad things about them, but they don't really. When I will break, see who brain and me feeling a wobbly. Every Obia or Santo, Obia, Ubia on a private life, but you don't capitalize on people's private life and then try to destroy them. No, be Nanka, Nanso Erade say, who's any panel at Tro Tetchrema, Uchiru. They say, Machade Bidi Bible Nish, ya party say, and ya faina may baby, make quote to Bible, no, Nama Catchero. Jesus would true, and to Jesus would true. Me, I didn't be. Maybe true, yes, no crowd plenty. All right, your first second story in the emblem. Lots of messages here. I have this one from Amankwa Boss to the States that you guys are afraid. You're afraid of that lady, so you should actually keep quiet for us to get peace in this country. I think it goes out to Dr. Morris Power lawyer. If what he said, I'm very, very sad for my country, Ghana, because we have things to do with our money. So you stop giving it to, stupid people like Efia. Sorry about that word though. If what he says that I agree with Bishop. If what says that what Bishop is saying is true. I have this from Amankwa that says that this is not the matter of a seal. They should actually arrest him. This is from A4 that says the well-spoken Bishop. Amankwa says that
If normal person insulted chairman, they will sue that person. You leaders are always playing with our minds. Absolutely. Maybe I really want to agree with you in some way because you know, being a council bishop so this lady has a part to everything in this country to insult everybody and go scot-free. If it states that the leaders should actually stop misbehaving and do their work well. Second story making headlines on today's Koowaa Show, and I say ebeto dwa and ransa brante bi ofia brochimemu ebedru Ghana and also war ema mako edumino 12 now also okota brochimemu nitumi sa abrabon no say etwane ma sanyi amfama no no bedru Ghana okowra ne babakun school na ofa no se wodni kwaji sikedru ema sebie son sebie nyado herbalist was saying kasebio or performing all those rights at the man and I say okum ne ba no ema ni nya no hotam no efra police for ema ebefa omo and I no pay papa yi na ere aba abonten abekasa yenkohwe video na yera 12 o'clock I was school and I'm ti ondi ya na me say ai odi ya no say ya oti say your friend say ya owa no kati phone nti mitina asesa na medwe hu na me say dey na brei patch na me kinka o ma dwem say adenti na obeka say Thursday oba be fa no school 12 o'clock me na me ka kire me hu 12 o'clock on di ya na me so me di su say odi ya no ansa nka say aye oti say your friend ya nti akola no so ndai ye nyina ye ndai ono anadi phone ma me na me pick call me call ni nche na me say ska say na o papa ekon o say ba be fa Thursday no ama wadan fofo bi esusu na danfo bi efi abrochi aba no we susu no apa matale ni mpobo ade ablo nto ba be fa Thursday na obisa me say odi ya na me say odi ya no ankasa sanka say oti say odi ya me bisa say na ska obi kasa asem we ya wo odwen ho sen no akola nankasa kasi ina so de mi ko jiske duro ana ye nyina ye sere ye ha me pasho akoda no ti se ubisa no o ka se ne papa busa ne dini akoda no ankasa kan se ne papa de ne ko jisike duru ana se ono de okan ni ye nyina joke say nye se ode me ko jisike duru ye nyina ye kan say jokes keke se if say so omotensem omonim nsem se ukrada we ba be fa ukrada ni nyama me de me ma na me ne omudi nkomo me nso me tu omofo nti me kan sa akire no se ono a obi so ba be fra wo Thursday o so odi ya na me so me kan se odi ya na o se o ya o ti se ye fra wo ya nti obi ka sa asem we kire wa wo ba dwe hu sen na o se ne se o de me ko jisike duro sa na kola ne kai me ntwantro ngu akola no soso aya na adwuno abusa for my amigo so a ehia wa masama ba before mbe free fie no nyame ani me ntwantro me ka cha akola ne se o kwa o papa to nsuo ma won kwan so a menum o ma we aduane a mendi afa nsu no udru ba bia obepam atale amawa o mo ka se yi wa atale a menyi na mbisa akola ne se sika mede wo kora se mene wo kwa akopam atale a ye yi wa atare ana o se da bi am se mo kon so a hwe no anda o ka anim ona o se yo nti em ka se se mudru na se o mo se chinchina yi wa atale a kikem na ka se me papa de mi ko jiske duro me papa de mi ko jiske duro me de me ka chile no me ntwa ntro me ka chile no se wo ni ka ju me ka chile me pacho anye bia papa no boso ma wote se owo ohaw owo sikasem ohaw
pacho wanka nkyerɛ me Omakodu hɔ no wante hwee biem. Ebre bɛn ɛna nkra bɛka wo nsa sɛ nea sini. nti ɔde ne kɔ ɛmehwɛ time sɛ ne papa ne bɛfrɛ nanso ne papa no wamfrɛ nti wamfrɛ saa no ne abɔ te sɛ 11:40 ɛna me receive call ɔno kora na mekɔtɔ adeɛ nti me wɛka no na de phone di m'akyi ɛna me sa na manka nkyɛw sɛ me deɛ me phone obi frɛ a momfa anaa ɔno ɔsɛ mafa phone no na ma receive call na enipa no shout wɔ me so sɛ memfa phone ni manira memfa phone ni manira nti enipa no kora gyina phone ni so na me sɛ ɔmfa ama me nti hyia wa masama ba before mbe free fie no nyame ani mi ntwa ntro me ka cha akola ne sɛ o ususu sɛ maame miti nkɔmɔ a wadi a ususu sɛ na onim sɛ ne kun de ne ba ne kɔgye skedua na nsɛm a wɔka no kora ketewa bi ne hɔ okay aka nyina yɛ atoro yɛ ɔma no ahodoɔ mmienu yɛobi onya te sɛ asɛm aba ɔno ade ne deɛ ka ho okreti ɛma mu yɛtu okay because asɛm a yɛate bibia na ɔtene bia bɛyɛ dɛ sɛ ne nia baa koraa no na ne kunu ni a onya te bi a mefira se atan no yɛba sɛ nkɔmmɔ a mɛdi bia trust me hwɛ akora a naano no wɔte dɛ mu wɔ yɛ ayɛ nyina yɛhunu yɛ na akora yi ne age yɛsɛe a ɔnim sɛ ne papa wɔ abɔkyire na papa afrɛ sɛ me ba na papa no ko onim ne badi sɛ frɛ ne yana ɛno ne asɛm no papa no ɔno ne ba wa onim ne din sɛ frɛ ne yana ananya ne ba no no wɔ sɛ de busa sɛ so yɛ frɛ ne yana ɔndɛ wɔ ne ba bi wɔ hɔ a sɛ betafra kyɛ yɛ mkorɛ kɔm de yɛ de ba adene no yɛ adwuma ko sɛ kɔm do no adwuma mu bi na wo ba bɛka sɛ frɛ ne yana okay ukuna no wadi nkɔmɔ busa sɛ frɛ ɔba yana ona oba ye free said ye grant to me sa friend say bra papa busa say o de ya na ara o kire say wo busa kra ne say kire say ah mama Emfa biribi nka ne nsɛm ho. Emfa biribi nka woni pa wanyanya asɛm ne nsɛm ho. Na wanka wanim. Ebasa obɛka wanim. Na wanhu sɛ wo yɛ ɔtorofo. Wo sɛ wo yɛ torofo. Proverbs 36. Ese ukuru wa maneɛ mbo otuwe nyina wa monto busa me yiri. O yɛ torofo. O yɛ torofo. Ebi adwumi ne de madwumi ma anya de. Nanso me kɔbrɛ nya na nka ya me ne ya didie mu a. Exactly. Dia basa ampo na ni kwa sɛ na wo ka no. Ko me no di nko onye sɛ na me ka ye. Yeah. Mesre sabe o ka sɛ anya na be ma ba na jeli ni mo. Na ka sɛ anya na be me yayi no. Na emum ne wonnim no. Ɛno na ka. Ye nkwa ya ni. O de ko fi bisa no question wo ho no. Afere na asɛm na yayi ni ye ka ni joke so ye ka na bro. Emesi akora bi atirimu da. Sane sia busa nsa me ba we wona de ya na. No busa nsa o papa pa je so o de me kwa discount ne papa. Debi obey dey hu. Ade na wi ase kakra Kenya no na odwene ho. Akora de gam no bi o to ade abramu nsame na o so ohunu mi aka se o hunu ni o. Amani trim mami mesre no. O wale o ba sa o bre. Asem ba entreati asem no mane nkoye ya sa. Be ma no wo fun se de na na mu ntu anyina kire no me ni ntum da. Emum ne wo fie no. No na kama yenya. Yeah. Ukuru be proper ko dis am ko mo we se all consume me ka kire ne se omoduane ani meni ene na asem bi wo ho na ano ene me ka se no ni mu ana na wonim so na atimi gya de so no ukuru na prane so mfa gwan dis gadro woni na prane ye ene wo ko ne sa ya because you about 20 na wo na akra we kra na ho de ye so be control the papa edina za wo fu aso ukuru nko ya na mu nyina mu medi na ba ne ko ne sa ya oya ene wu gya ne mra na akra we ne papa na obe da di mra wo keka nyina so akodu ba na papa so ro ho mi nzuzu a akra na no be na wo ko se me nwuro ana ma me se ya ama me nwuro no atodi ama se ma me se ya ama me ni ato nzu ama no no akora a ohun ne papa ache no ohun ne papa ye de na tena ka mu ma me mesrew ukuna fom but di ne pepe yeah wo danse hunu di atamu ohufo wo danse hunu bia no di atamu ohufo na abonefo ano mmene musuo na abonefo ma no mmene musuo ni wasiesi atamu ama afedifo yasiesi atamu ama wona di nkofo ohufo ene maaba ama nkwasiafo achi ene maabo ama nkwasiafo machi Proverbs 19:28 imanse obatan unsama wo kan se nipa agodo miensa koye ni interview a ensisi so yeah o de empani pa agodo miensa no mo nkoni entie bonse ensisi so nde da me kan nipa na fom nyesa wo kan wo de na mo mu mfiri wiase sa na mum sa de tie no aka
Emran ni dina ni nyame adom onya obaba. Exactly. Why are you no one ohun akra no so he. Ese ko ba se oba tan wo tena fie. No ye case ni say dia, say de etin no de onkokora anko ukra previous. Ebia wa dwene ho bi kura okọ onhwe ho mo, bi kura omane ho mo. Ena ne wa ba be do de yaw ni nyina afra. So je asem na se. Da ya yo say ye wo wi ase nyina bisi. So ba kra ni good fie na adwuma kopom kakra no pesu onya ya. Kwase no betumi aso onya. Ah, so onya hwe da. Dino ne maame ne kan die papa na anya de. Hence maame di bi frem mesre no. Se mo frem ne nsuo we de nya hye sa. Betumi ndare. Those in sense you frem. As a movie so. As a bedjuro. Yes, a bedjuro. Because ana police for get tie mo say e tro bi o ba bi bo nso mo e nya do ma papa no. Sa. Dino kura ne papa ne mfa mo yi won tansam mo no. E bi so nim se ba be fo no so aka ho. David e ba be fa o say. Oba ana bi o kura fro say me be fa no de na ko ba bi. Ene na wo no ni option bi a. Sa. Nti bi amani kura say schedule ro go dia do ko kan wa ba de de. David. Ya ba sere. Onya ni pepe na nche urade ni munyam no eso de kakere wo no a be mani pe hu so e tro esa busua no papa ni tire oba ni tire ene mbra na mobo yes na ni die kwan so pa e bi wo twa duru no ma no so o ma no so ha mani twa bi san fan to aso all right there ma me baby e wo twa duru bi an ma no so e fa bi nka because one system ne dey frankly speaking say utia e ya dia hu ne kon papa no wo hu ne fin what must say. All right, so I have to go for my first break, and then when I come back, Koowaa continues. Brought to us by Ketty, Odifo, and I and of course, Home Estate and Block Factory. Stay with us. We'll be back after the break. You would D4 and you would D4. Odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo lidin no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se upe baby pa upe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha ubehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gise me wom ne se o yale na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na wamo aduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kurum adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo oni ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sesi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home Estate and Block Factory, the power of Buano. A big Biara Sabi opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and who say yes, and part this will be fee. A Home Estate and Block Factory, and a dead sir, and the every war. Where estate are a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano, ya poama baby, if you know near Daji, if you are one on it, or a control, or prepare yes, you are talk, because when you will be a near.
uba besi eye home for so a yebeboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so djuma yeni bia na katua asem na moduma yenim fifire mi wona woni senti no wo for me ami ko gina ho e bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si sumenta kodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de ye gina ehese eniyema ekoto te ahodini wom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia sa wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope proto dey proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa nwahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tek he ya tek kuma se tek he ya tek area he ya ne wo brane mo bia bo nso da form afenso wato proto ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are wo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ne de nyina agu cars mu ye de afugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se guso keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because and then ni papa enho enna ne anu nko ne ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ibe ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han semi room self contain dobro de dan bi a upe bi a na besi eye home estate for so ibe di wani e de wu da ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia the number de gu ase no kurase munti ya handa se obi e di nsakoso obi e di ne dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa Aishama yakwaje nkratso aba live on Koowaa TV yeshimi live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Sam Darkos initiative Sam Darkos TV so subscribe to your channel no and I share the program no the amount of phones to and sub akabi na yesi da ya da sorry ni anta and you come my any to and you have you to na sana na grada then now evangelist on part they say be something they now the better sorry and say ba who can flash media and na la like obi ebese and I no pay my mean sorry ya start to be more than the apartment supposed to be pa no catch up to the pa reverend say just say the what to am no me nyina ne say wa welcome abranti bia ye friend say the ma wonu a wo so kwakwa ye wa dore no me na mame apam wo ho eye me na mame apam Tama obaya also me ya adore ni owusu bempa sorry dem bi mu no me de mame apam ene edi usika ma wo eti Sunday we ya den owusu bempa ho na beba be ye wa nkwasi adore no na also de ochu mu tan ye beba ho we will come there life so ya bema memo owusu bempa ese sala god form fa ni wachi se ka so owusu bempa ye chimifo a wonni nyansa ye kan ye benya nipa bi abe support owusu bempa so o panimu to say wo say the watifia duri jimienti wutimi sisa wadwen ana wasesa social media for no enkwasi asem kwa no mudi
kisi pe pratina social media e dia tam akotam me ba ese me ba na wu owusu bempa wusu ni mu ho hye o owusu bempa so oni mu kisi pe pra oni mu ho hye ba ene kisi pe pra bedru Ghana no woni owusu bempa gina akowusu bempa fie owusu bempa you are the most shameless man I have never seen. Also with Jimmy, also with Jimmy. I am not the two for catching. I will say, Jai Jimmy, no, nay free. Oh, be sorry, and also vampire D, and on Cassa, and I graduated in a Tamuquasi, a 40 Jimmy 4, and a Bacassa seminal. Kissy Pepraxna social media, Dimatem so many years. And no by also vampire of Fiano. I am a catch also yet Jimmy 4, the Sankaya Mimia, and of Kissy Pepra. And you be at Tamwa, come in many panning men po, and I'll be bearing pa, come in chama twabon sing. And will be who say, send your mother denies a minimum in Babiano. Was Sia, would be denies a woman can see Pepra, and I mean him warm, and only a social media for was Sia, my brother will fear not say. Also, Bempa, when are you going to learn sense? The Ben have a swing answer. The Ben have a swing answer. Now me review videos in a map. Now one more penny for me a video mutimi and from a catcher me say, mean jai or also been patem didiano. Omomla no mashe and penny for no more pammy shall say, mean jai or also been patem didie, no also been pass with chasono. One momla no mashe woman is one year. Say a brantia what's not but said dimatem as a same ba, I won't yet, but not some me bewu. And I said the part bedroom Ghana will also been pa, if ye, and almost say. And almost bo say. Also wait me. Also wait me for also bempa when you pay phone too for. And the problem will fear not say. Also bempa when are you going to learn sense? The Ben have a swing answer. The Ben have a swing answer. Me was say other night you don't mention mammy. Konema be below here, won't that was it in the so channel. Na simple but I give it a social. Obi adidi wo agrada atemunti oni right so ko bi fie wa bodam na dokre di na tema oye nkofie ono oye president kwa nipa nkasa ntia ne nkofie wo hunu se obi di obi atema nke di kwa ase achi ne ya fidie so mame emisi nyame betua ne kana wie ye nyefe ni tu ne fo a wo mfa na mena eda nanim no otoma ontimi mbie ye tikromwa ko hu ahi edi wo papa obofo atam saa ya to ya ni no to agrada TV so edu obi kodi obi atam ya gine wo efie na kyerese wuzu empire kwase ade a ene odi oye jimi sabi nim ono na akyere so obi di obi atam ya nyine wo efie na obi a waji obi a wadi obi atam wo di fie bi aye kwase a sete saa de a ene wo unwa yi di obofo atam ukoji unwa yi wo fie ndu oye jimi manasi boy bubo mu di nyensa andi wa mu fie no mkwatena obofo ho recording ba ye entina ye jimi wo kwase ya che owuzu bempa se obi di obi atam ne yanyi wo ye fie di a ma me ngege solid a obofo okuro ya samne na mo ngege to chen ibrawo utra u TV so ka se na bra be wo a you invite ngege kura ma ne mra na mo nyama ne nyefe edu obi di obi atam ne yanyi wo fie di a ene wo ye kwase ya che owuzu bempa it is a sign up on na wo ya ne de onso wonya sa nyansa ne be kire se so obi di obi atama yenye no sa uti ma pata na small kanyina ne se papa osibem papa bonti be dina yen se onim kin sleep pra na kin sleep pra so na edi ma pata ba bonti se wo eni bewu eni adia na ma pata think say wo yin nim say obi eka obi a oni papa osibem pa ye free eka ne bi a wo say papa osibem pa chechire ene yesa entikin sleep pra ba bonti abeka se ne bewu na ne benwu ye no ma me agrada accuse eye papa osibem pa ba bonti beka se oni no kra so oni ne kra dia edienti se utie video ya wa ye ya edienti na obi a wusti wuni no ene de ofi abrochira ba se wuni na wa ba ofi I think any problem dan tiri ai mizimi nim no na minim na fa ho bai okay wontia no be di matam last week nsem o kanya na nya atrosem nti no sa na yenya odai na de obi di ye wa na wa ha woni ana frizo ye nipa che obi on ufrizo de ofura busuam je obi a wo Ghana zazi zu bia
ayiwe pa me ni adagye nkeme kobi me da kobi pa ono class me ti man crank me da kobi adore no ah I don't mean concrete ente o je ne kwasi asem na ya no office ono office ye nya butre me urade wodi asem na o dwene woni mu no sadi onipa bi adwene woni mu no se wote no sa na wote wose didi nanom nanso na kuma mu no na mu fi afono ma wadie no obefe nya wadie no befe na wayira won nsem de na ba yira won nsem de nyina ede Ghana na asem bi anye de biem ana me ma mfato ni bi unim sa apia bebreka free papa usu bempa wo tama wudi di papa usu ye friend say opambo tama didi opambo atam ukofa bebreka na sabeta frati ye nyina nim se woni papa opambo ani ni yie no ukofa ne betena wo fidie so ami misi nyame betua ne ka nyame wo betua ne ka wo nkofo atamfo a wo receive wo mo ebi nie anya wa yi so na akoye ono so nanu ya no tu show so wase de be meme kwaje ne ka asem de ko ba bi o twa ntro gaje nya ho no te wo de onye no ntu ba kan ya tre wanam convince wan e ka so onto ne bo onti ase no ono abedi nkomo ne chichire ne saa owusu be mpanye kinsiri no omman ba bi nya ne adore oweska won chekinsi ni bi no nya ho de no kwotena wa watima ye ma chekinsi ni bi no nya ho de no kwotena wa watima ye ma me ni ye ne nani aba ne ho so ikoni su enene ekobebo no de odua mumu ye no onipa bia wodua mumu ye no wutwa musuo na ni braba abehi na wani braba ehi Proverbs 22 verse 8 wodua mumu ya wutwa musuo kuroma wudie kamya ye se wodi opese odi obi a ho nkomo ba ma obi ni ho nkomo eyesu banfi nyame amo nipa sa sadi o ka nipa ni mo yeyie no osu obi tibi ka wonim ni obi abedi watem nti no oni kwa so oben me na asambe na akese Ghana ye odia na nti MPP fu edi ndisi fu atem nti sabi ndisi nya power ye ntu omo ndisi fu edi MPP fu atem nti no sabi na ado betena so ye mpam omo anama obi ni obi nya firi asembe ni dadia se dadia no dadia bia se dadia no na onipa na se ne yonko onipa una wo se wo yonko no Proverbs 27 it is agrada wa no tra me na wo sa me se wa no ne me yewi na wa no na ba na ni so wo be ko se di oba wa ye chiru nka bu da wo bedam usuro ko Sunday o mo ya dole no usura fa me mako me se ka me ko akwachi agrada wo ne no no na edwa na ni owusu be mpaka so be ba ofie no obae enna kyese wo bema odo ko ho 2 weeks ni 1 week bi wa kire wo se wo bema eti wo so ko kame na me ba be kyew opo nko bi opa on tutu na mo nko bi no mfa ne mema ni nko na wo se beta fracha wa ben an kana bi ababo pa woni wi na o ma metro program me ono na manya pa bonko a on za gra nko aba program da togo kidnap ko program ono ko wa bin to onsuo ni ade be ye no ko kubo nsam ono nko abekọ wa bin onsuo ni o me ye ndi no wo ye konfo nya na ade betofo di wachi o me ye ndi no wo ye konfo nya na ade betofo di wachi obi a wa bin de wonam na nko wa nam obi be di wachi na ye wadwuma pa bi ndi no di wachi oni wachi so obo ho ban wuti asem na se so kan dokodoko sem a Waka dokodoko semu anyini ni manyini ni na etiwade nso wona kuma etiwade mako nso awurade mpe e wona kuma mu Proverbs 26:20 sanso no so na ye bebo so no ade nsia na awurade tan ade nsia na awurade tan na ade nso ane enso ya awurade kretiwade ne etra wa wote wewu mu ade agrada wo ye konkonsani ensa hwie moja di bi mu sa hwie moja gu akoma adwini musu adwene enan ya ye ha turumi ka kobo wo nan kobo ni every day odanso krumufu ohu atro wo sa ya dansi kurumu ne wonim no wo ka de wo se nuanom ntam wo da bi atete ni pantam wura ni pantam so obeteto wontam Kristo se sanso ni wo mu nti no wanye wonni nso no yiba akokora tokora wo be yo ke kakra wo bre ize wo to bibi nto mu obi nka bi mawo ko obi ahunu se odwene musu adwene se do obetem no wakasa obi adi watam edu akwasra obi nti wo nti ase se wo ye be ma langard for ma na de wo ko no wo ye oba nkwa na abeko mimi ti fie no menka menkra ma ngubuom na fa kra ma firi fie bla fie won na bla ga se nipa adwe
Wamra obedem so timi ko Sunday obedem Sunday no ponye achinya no nko bi hwe. Okọ Sunday obedem Sunday yeku anu wa esa minim so on dia anum gade o ya de. Enye enna sa su na di. So oye nyansafo abedina hu se papa no ye sofo. Ebi kura wa makinse kwan no owie ne na transia kasa se. Kisa de na oye na buru so. Epe wasem ti no mabie kwan ama no. Amenye biem nye se nipa hunu se on me nama. Ye beka nsemfia bata me ho. Se wo mfa bibi nche obi a na futu edene. So obi mfale wani ma na futu edene. Ba wonyini nto so anwena nko. Uko straight se okọ ne nche nko ade. One na ode oso obi bedi watam. Uchi papa despite wakam. Despite count. Ratem di dia obedi kwa me despite. Enti ene no obi si obi uko obi nchen ya yempam so odi papa despite atemo. Di wasema kanyanse wo me de an. Abetre krom achima di kwa me despite atema ene wutimi ko nipa nchen. Ene nipa timi ba wonche wo de oye okay. Na de obi di watam ko obi nchen de a oyi ni kwase ama no. De otu amana no. Onipa bia utu amana no. Obehwim. Emu na abahwe. Na de omunu obo. Onipa bia omunu obo no. Ebesamba no. Ebesamba wo so. Proverbs 26:27. So onima me kachira no. 26:27. Yeah. Yotu amana no. Emu no ohwe. Onipa wo mini buo no. Eba ne so. Nia wa mini na eba wo so. E dia no anya kwakubofo. Etina wo ko obi nchen ame anya wo. So na timi ko nipa nchen. Okura friends am trefo nhia mu gaso asacha me nipa bai. Nya de ya bofo nyina ji. Edi se wasa ade ne nya de na wo ye nde na so nim papa na wo nyanya mbetua wo ka. Ade onim papa. Onipa bia onim papa. Na wonya. No wonya no. Eye bone ma sa ni kuro. James 4:17. Dunim sa nya ada na ye. Okay. Obi akwatena sia host ni program. O host program no. Wo se wa nka bia ma wundi no. Na papa TV ya ne dia te sa kwam despite wa bobra. Ka wo kura wo sesa ne kakra fe na wo try say wa bra bo bebe no. Ka wo so de respect man type ni nhira. O sa ye be mambo a wa wale ye. Wa mu we nyina be se papa ne kwase say ne wo ka didi watem ndi. Si o so didi ni. Wa didi ni bi. Wo ye no tibi be nipa. Ye okay. Wo di obi ka jo say wo ba ye say no obe obi de ende. Wo se wa obi di obi atom obe obi a wo kwase a. Ene wo de kwase an de ntafo a o ma wo tawia wo akire. No bi a me be hu ya de na wo so kasa me be. Wa soma wo na agrada nsem wo kanya ya no kore. Obi am mepa adwuma wa medranga mepa adwuma. Obi am nse na de o me kasa me be sika ko donation. Wo atra sha ka tra maso no sabi ene obi de. Ya bo no. O ka maku no. Dabi. Maya ndai. Yebesine obi ka asam choro wan kan ye gwa salam ko su defend. Nyanya no so se ka wonim no ani bra wo so nya nipa nche wo bia. You all live to see, you will live and you go one day. Disabe and open so can be no. But say basi ye wu anya tuo ba ku ne beku nya. Timi ntron ma kwase bi nkam kasa bonya dan en hyabe da homo nupa so wo prako. Da homo nipa bia so wo prako pe. Ani wu achi no. Bato yanka so ye skani ye mu aten. Yanka nto so ye hiania ne ye bebu aten. Ene yanka sasa boya president unshia yesi ye nyina ye wu achi na temu da no obi ye bia nyame hu no. Hebrews 9:27. Uti krai mu pa boya ye wo de obi oba waso ye bia asem wo kan so ma metrofo obo me. Na sabe konfo wa ben. Ke nipa no beji ade mu pa. Na nka ne wa yira na kira kwan ontimi ma ho biem ene ye ka so wa ben. Utimba mama metrofo obo na ben ne we. Ni nyina ya de ani ahwe. Udi obi ye wade a etimi hyew ko oburebuom. Na wo ne wa ye nkofo ye de bia ya oba bi pen a ka be ye okay. Na wa ye nkofo yi obi di ache oba de bia ya ne pen a ka wo be ye okay. Na ade be ye o ya de nkofo de omu mfra busuemo. Ozu mpa ye na invite me meba. Ye nyina be sa so akobi. Me konkran obi o mra obeba betume ho. Se bitimi ko bi nko a wo mra. She will come and beat me there. Ebi nso na kesi pepra ekwa okopa post bempa because na once obi abetu ne bedi ohia sofo a eje bia about say bia na oku invite papa post bempa papa mpa chodwuma de ni na no medisi na so enti bra na beye mame danyan yetie na ebia na tisa na bia na no ede na adwen apo eno kra de men yisu ebia firi se yetie obi mumi anche so omu danyan eyesu ni agura me na di na mu omu me di so obu danyan na me mbe ga joze eno nche se mame so me ye de what you asem na say enti yan kurasam no abekan tini ya kire so akurasam no odie no onyai edi gade we won wo sa gi pitimi kofa no na man kofa no na ozu be mpate na hye no no ndi o wa ahodi ndi o to ne fie so okobo no a na afemu kase mache wo no nyame ne mu ni ye
because my money an airtime ne fie bia na sabi udi o mata mo didi ubio wa ne ho ode ncho baba bu no no firi se obetima ya ma ne ho ato no nti se mo anye na do usu mpebo kwa kwa bu agrada mba chi ne bio no mabubbo mu nia sa ka no kra ncha na mboa gwabasa wo ka ni bre I would say wuti ase wo ka ni bre na baba usu mpa so nyina futuo ketua bi kinsi didi obi atem oba wo ncha wani ate china so obi didi watem na so ko tamfo bi ncha menkoko ntokwa etimi sitam bia ene ede ya betwe kakra ya anti atwe afa sha ho anti fa sha ho undimi gaza otamfo sabe obi a odono nko obi a wotan ne nchen wonu waye wade me wonfa nya me edi sade ne aye fe no oba wo ncha wani age maame ibiridi no ekina wusu obi so tan no ko sabe obi do no ko tamfo ncha ya ba jaw emane ncho no akai ne esi na anu nya sa so also be kan ya maya agrada na the same thing na ye wo eno na ye omo nti ase no o hunu ne sa na mo ano ye nyina ya nku anim wo no abedi du kunatam wo mu ade asa afiri agade ade di kunatam I mean video no wo mu ade on go afiri be ma wada wachi no wa wo ma wa ho ano je so de obufo wo ni bibia wo control na setenam wo ni ade ba ko awubu die nipa ne wo wo mfini da so o mo nkoi o za ba bo ne ka so mo ko kina kwa wi so a omo bom de nso na eba so ma doso igwade we ne ninti ase gadai na wa busumsum mu kura wan gasa ntia ukunu da na so aba kristo mu be ma ni monyamfo na wa fa na ne nam ukunu ne ho ofache obi oben obi a wonu obi oben obi a ukunu ho ofache no ba ho story be banti no ye fa so ho odi ase enya fine tini ameka chen nyan so obi anta no wa menani ama no so be kakra kuro ni nyina be hunu na trosem tubo za de pa ye na angasa na wo ka no obi anka bi ma no tinemu oni sika na chinya ne ho sa ne ba sa obi anka bi ma no me na meka bi ama no tina na mi su no no said na wan sacha na adwene na trash ne ketrema so ma said we si chim di atro no hoto na se wadwene mo ha saka ni o kan nyina ya no kore enya fine we asa nyame mpe wasem so hu wanya mireku obi atwa ne wachom so atro nko a atro na akraketo a wo peska sabi obi sika atọ no kura de wo be da survival asemu wow enya fine ti mesre omo na nimra na won so na awie ye ne nye o ade bi a wo ye nipa nyina ka na awie ye nye wa akomu ani ade ye nipa nyina nye uko kristo mo akoye ne tamsu e ba ne sa ha katuaba na ha katuaba you will suffer I double you strive in life before you get there. Let's pray say obesisa that's what we're all wishing for. And you know, simply, I have so many messages on Facebook Live. I want to read about 2 or 3 for you and then continue with the program. I have way from Mama Kwabo says, hi, Diane, are you standing which side? It seems you are supporting her and against her. No, I'm not. I'm asking my questions for offer to elaborate the more. Then stop supporting Agada because all what Bishop is saying is true. I'm not supporting her. This one say, I support Bishop. Bishop, don't worry about yourself. And because then, okay, and because Agada always speak lies. If I came back to say is that then Agada daughter have died, really? We're yet to see, I don't know. This one says that hey Mensa. Oh, okay, hey, I think Elementa says that she was the first person to say Kingsley's son. It is not his, and even posted a fake DNA result on her TV first before he met Papa Osu Bempa. Okay, we what's the matter with the but I know you follow a lot of people. If I say that Diana, I don't know why you support Agrada every day. No, if I say the Bishop Kingsley Pepra, Bishop Kingsley Pepra has his problem with Agrada. Kingsley Pepra has his problem with Agrada. Papa is out of the problem. Okay. Mame Georgie says that good morning, Koowaa Crew. Alex Ofori says that good morning, Bishop. Efodi says that Bishop IGP can't arrest Agrada and Alex Ofori says Master. This one says that greetings to Master
Abele, is it Abele? Okay, fine, let me leave it because messages need to be honoma. The words are really not clear, so I have to go on with my last story, making headlines on today's Koowaa Show. Now, if you know, Mama, for months, so much to me, Abem. Okay, and to me, the basis of WhatsApp message on her now, Mama means I can't, so I read it. But I have told you, and say, Patapa about Bontin. Patapa Bontin, our Benina, no, but to be Ediama Zion Felix, a brand or your blogger. No, say, Sebi, so Sebi, Yado, Ghana, you who say, Patapa and a year or Muntem, and as a Muntem, I be a woho, any idea, and I see Patapa and a year jai, and I see or Munjai, any idea in a way, and you who say, Zion Felix, any Patapa, a granted interview. The next minute, Patapa Bontin say, in summer a costo a 1 hour munino be nano if Zion Felix near video na but media never push you no what can we know some no ban so can some and Nadia Walija and Kasa den eba by Yenja Mishanenkawa answer Shanenkawa in say a den as a what to say a minimum wife be about still one hour me pa Mishank meba mayinkawa ocean interview on Shankawa nice one. Timetu makasa mno na kasa yibiri mposisi a obeje dia na meboa na bisa na menene nkasai nti na ye odom no ye awalesem yes any awalesem nti sisi ano distance awori how are you coping? Oh, I wonder you okay? Are you okay? Me mean to me tra radio so me hwe me yamene nim amen again ya wale na maka me wife no wase ma bro ye me hwe e see that me respect my wife me peli anasem obosha there was a time sa kwade ya ade ma me blast no me ka say me wife say me ye ndwom na say me bobi ni din wo ma o ya atisa baby what is this no you didn't film the problem be den e beba but what I see you or cham say dinner ma bono me yin film because me the problem beba tina me nya akoma me de say akode senti okoye ndwom ne wife we hu say wa ye yam wo ma na okay afo I see you because obia no o wala e say okita different life awale sanipa whether you get it or you don't have it wa no ko tin be e say hu kasa ha wa be treat mu ha wa be nanto wo be show kasa yi mbatoma me ko ti ase awalesem wo kan wo kuku em wo kan wo dem ma mo ku wi ma ko kromo ho ma enye wo wife for issues but one issue no onye issue bia aye wadwunu podere ba out abaka ho asam aye wadwunu podere ba out abaka ho asam yen kasa wo okay nti dam issues de bia e divorce wo yere no dam asam no free him for boto da bio wo de nyama tag mo me page but I don't want to talk say girl no wo hwe video no ma aso pese o yes funny way no but true me patapa no wanka sanche me itade o ye wa Nigeria na ma makoma ye den empe okay nya bochar mam na ye fa iken ahwefo no umfom one after day because dey enyim the wife or one chan wo so edru mpo no odu baby kra na ye suspect the jemo onyisan oban na no fi Ghana hade be so ko Nigeria ntina me say ade azan ofele ye ni ano say eyo peyin bi ana judge bi anka azan ofele so problem because our same one thing dey agoro na even po ogbani yo bibini o oyo broni nti wo dey na wo respect obroni no more than wo kromini na when to man ton kra na one frame say busy say na me kwa akoye nti Nigeria honom no oricha dem short mama wa san kwafo the videos na dey tag me amema kuma na yeden empe aye wadwunu podere ba out abaka ho asam yen kasa wo okay nti dem issues dey bia a divorce easy and this person says Zion Felix didn't actually show respect to Patapa at all. Can you go and do interview with Kwame despite without informing him? Anyway, yeah, na Sabita Flache, your bloggers no more bufu, but no cure woman say the idea was a Ghana for me and Ginny China normal. Okay. It was a young Kwame despite a year. I'm Yensen 20% interviewer. Got any good idea. But your name is some new bedroom come.
na maame ni bu ni kunu wakase before so ne be kasa papa number na fre da dansa fine I'm friend of mama and say Brani and Kasan Kwandi. I don't need Guam despite to do anything because upon him cannot form. You got friend go so be fire some to the menya baby a fan beboa. Kona meko. Tinia some warrior moon creatia yonkufa. Umama homo who any do. Umani a man yatra. Meaning Bama don't have a cat with Jimmy. Would you have Jimmy board the Bama go to go with mama? Mama, your man say Anna. Or Shani, you don't munyam one you obey to man and him. I know I should be brave me say. Oh, this will give me over Tiano Ground and you want to grab me. I know some. Now, yes, you and you go paint the end day. If it is also you go in the video, Emma, Wakuma Swally. So you are the number Wakuma Swally and Yan day. Just call your wife. And that's why if I heard him right, it's not cast. Marital problem no that's the issue yen kana bonte and to your catcher you know say presenter ni bisa no wanka do I nyansa for ba you na hunu nyansa you know so the sound to na mani fear da some ma wale me a celebrity go for be ba so mti say problem kitu bia bo mbe ye interview no matter ye be see entem so bia ba enka na catcher ne say opawa ni ukunu kasa ko ba oni ni jai ko sisa de be kan tirim nyansa Manyansa. Nyansa ni ade titire. Nyansa ya ade titire. Nafa wa adwene nyina nya hunumu. Nafa wa adwene nyina ahwehwe hunumu. Bu no ne be ma oso. Bu na so bu hunumu e ma oso. Ebeye wuti animonyam abotire. Ebeye wuti animonyam abotire. Me ba tie ne fa mensem. Me ba tie nsama me kan ne fa. Na won kwanfi ados. Ne ba se nkwanfi abedi na sasi so be dosu. Proverbs 4:7 down. Proverbs chapter 4 verse 7 down. I love it. What you say? E basa won kwanfi a wudie no e be doso fanumunyam ebuo ma wukunu wudi azam na se ebuo ma wo sire adie bia wo ye bia kura animonyam ne nimdie no ne hunu nyansa wo ho so wotimi ya ne sa you are good to go on be try emfa be ba be he na ase na sabita fra joni ni panatna for all this while fans nkwa na adeje mo anya adaje ntumofo na onsada ne kom na abonye mo gina wo hurihuri pata pizi unim se kromo aso obi ahunu obi nkan kwa na obezu otwa ne nantiri na wo akwa wale buroni o munim se wo benefit bebere ma wo unim se nkwa se apafo be sole nti wo no ka dwere ba bia wufure ade we so so na nka wo hunu abesa sho niema da bia wo so obo na dwenem wo ma niema timi adwenem wo hunu kro na wufiri mu ne ne omutimi ye e ba ne sa se bibi sole pe ohun se me ba ye ka kire me obeya hweye anye we nyina na adi twampoa na awale buroni obi ahyehyɛ adwuma na akɔfa baabi na adiwa wo sɛ akyim bebrebe afei de ona wo ton go papa ni interview ko nyani pa nya na hwɛɛ ba ugu so a wo kyim grant interview ni hu yɛ edi no obi okura na hi so obi ko ya oyire ni interview sa ya na hi okoma onhwɛ ti wa ugu so kasa se na amansam no da abɔntene ebe me foforo kwan bloggers o ma hunu se mu wade no onso bɛkɔ okoye no aba na bi nso aba wo hoye o if you buy a warrior, no for your born money. No, Yana on Swayano, 2 years of boom for the head of the house. You see, head is not about to be personal issue. And that's what I'm saying, say, when it comes to Patapana, look at say or no grant interview, no Bonnie Raman, say he is the head of the house. If you are the head, it doesn't mean when you're doing something, you don't have to consult your partner. Bible, Simumi and Mukambo, Mamuya, Maya one. The one idea when you was a minimum. Yeah. Adan ya wan na onim bibia mi. What you asem na say? Sentina baba obejane na. Sentia baba obejane. Ene na eja ho. Ene we eja ho. Do no ho akobata ni. Na do ho abata wukunu. Na won baanu. Na mo baanu. Aye oba. Moye ba ko. Na mdo nkopo aka bo. Na de bia nyame aka bo. Mo bia. Onipa bia ntimi asase we so. Matthew chapter 19 verse 5 to 6. Matthew 19:5-6. Se urade di we eja mo de a. Adan na nso ye bibi oba ne nim. Anke ba yo se o me nganti interview bia me bom wife amani ono na enhunu nyansa ye se kura no ku se ene o ja bibi no no aye se ba wo so de ba no de wo kwan sa no nso koto no no 20 man control kwan ye ndi yale ne wo fie ho mumie no obi aye na ade privacy it is a pia ma me kwan wo ho na futu am de Zion Phyllis ne se o si so oba wale bi da me kasa ade ye de ye wa nya wo de no fa nya onua ko grant ye no de o viewers beba ubenya sika china o wale no obi ko grant o mo ye okay na nse e ba so ne ma mienu anyim abomu
na mema fa chire ko interview ko internet di wu mema kro no ko ye interview kan pena sam da adena ko frame me what ya sam na se etom na bia ye nhye ye nuanom hwu busa won sam ye nka ba me de no si utirimu pa hunu se no so ye wunua no nti ade bia mpese nipa nyama nti ade bia wo ye sa afoforo nyama no so munye sa so ye sa fa ma afoforo 2712 edi abasere se wono anka ba ne dade ya ne wa ye no he is good to go obi any problem bia what ya sam na se any problem dia no ba so nim se ko no ye de ye na anya ne de no wa ye ne dia ene woni Kristo nkonhye woni awurade nkonhye kuruma patapa nkwa na no nya finti ade ye bia mo fa na mo di no but ye ni nipa ni tritisa uma ye ni nipa nyina tritisa da bi wono wajimi kakra nti na ya me ye nsa enye side no dey carry on wasi ade so na wo ya ko wanim ye unim kuro na ofiri mi de kuro we de minimo na me ka se waka ho de na de na me ka sa fe na wo ka wo sumani age because wo Zion woni ema mienu awo emu you know ensema efufuri bayi sabi so social media onkrofo anhyeda anya de dindin because mun say ya accident wo ho but what you say be ma ye kweka be ka so be ma de o ma kwanya say o so wali be oba na kofa mpena kan ne kunu ho a oba de wo de wo be ku be ma no ba be ma no unim say won so wo ye no so betime kum oba ne sunsumo say e wo bible say be matime yesa amanfo kan anu tuma say abeto dwa kra say sa menale ya o ma ba bi tina ye ne girli o ma ba bi tina ye ehwe wa bre nye boa wa no ene de wo ma amenum kwa no obusuafo say menale no kra no anyini seno na bra na menale no vohu we na eba minim say ekoye nimba me de besi wo I know you want to just move on but abra na milan ne ye de na bushafo na hu say menale ni wanyini o e na obwa Zion no e no kra na manfo mesom story na beto wo social media but amanfo nkai amanfo I should I say let's carry on ama okrowa put the suit tears about TikTok ama amanfo ehu enti no so bi nso fra chire ekoye interview wo ho a ebe ya wo ya te say de wo kai na no Dani American says obi di yawo na yawo ya oba de betua wo ka nti wo so di obi dwene ho saa na wo so no so fura busuam sabita frat oba wo ma nti ade a wo gya dem framam da che beboa no anase emmoa no na broni ni minim so otitwi a kakaka aha wale de mo mfa ne nsem hunu ma wo yen wale wa hasa wo wale ante se wo na mo wale asabi nam sa ne nam mema so ha ye wale bukunu ndo ye interview bi ohun se Ghana ni no ware no won ware sabe ni yonku broni na respect bi e mani kunu mu ayeduru no onfa ma no so moja idea fine ni me hu se moja na mko mba bi na asumdi aba amuda so nam no asabe ye nti bi ete se bia no de respect bi e se fata wukunu no fama na ni mu nyeduru se be ma o me ware me pagya ni dini na wie wa se ja na to tu se se bi ni din santo form flat ade abata ba ye wa hye wani munyamba wo de wa kire wi ase anko bi anim wo obai but upon it minya show kese akura na yidi kan be sansa ozu ni masapa bi asa tinia wa ye ono wa hye ne munyama bradu se wo nso wo hye ni bi na bibia akotote ni afoforo ye ma wa ye ode no hena ye sa ama wo da ma genje. All right, then see, your lines not tomorrow. Obey me, afraid. Now I contribute a couple of messages here. This one say Diana Grada can't change because she is evil. Amanka boss says that Zion fellas didn't show respect to Patapa at all. Can you go and do interview with the Kwame Despite without informing him? Amanka says that Diana, even before Zion fellas actually traveled outside to Germany, the issue has already on board, so he should interview Patapa first before his wife. If I come here on WhatsApp, this one say, Diane, trust me, in Ghana, we don't like good things at all. How dare you interview the woman before Patapa? This is unfair. I have a caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, me really okay, fine, cool. Let's see this one. Diane, good morning. Diane, good morning. Look at Zion Felix, who is interviewing people's wife. This short man trying to create confusion in people's home. You sleep. Oh no, I can't read this one. Sorry about that. Sorry.
super catch the woo. Yeah, some more. Okay, let's see. Okay. Now good morning. Tell Zion to be steady because I know some women that he's sleeping with and people are not even talking about it. You this short boy. Oh, I don't know. You guys are on Zion today. Okay. Uncle, I've got your message. Good morning to you. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. Hello. Hello, good morning. Hello. If I said I want to say, Nyanko Padum now swear. Anyway, Michelle, about and then you man. Make us please be quiet about them who see me. Nash. Conform the end of my caca. Conform the year and some more time. Meaning, yes, the thing. And said the view. Now, conform the normal catastrophe. Once I hear some more the can. I know about the and I'm eating and I'm corner the car movie for common you and I'm on day. And then I unconfirmed review. Now, we want to support a party, and so I love you, national. Until I got a customer, who in some phones, I was there while it's and come up on TV, but you see, can set your back and on one time phone, some into your best friend said, no one go on one. We have a thread. I'm saying, I know you Papa. Hello, good morning. Yeah, my dear. Hey, pizza. I want to say. Oh, but the other my the beer. The beer. And so, young appears to be the number of Brabo. Let no mind. Let no mind. What you know also. That you will be a show. I won't say, what I say, why is that so? So I didn't know. Maybe a backup, I think the part. They come up now. I'm not coming on there. It be a and it be a pen of credit. I had our own pen of credit. And Uncle Ponce is piano. The friends and let time, my teacher went to what is the opposite of a premium mount on your mother. So, for the contract was I think I would use contract to a proposal. And a Bible, let a young man try it. No, 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 no. And I'm listening to the news of this often. In our made them was cancelled ticket. The mark of them. Oh, animal winning anybody woman is who tries to work a study. The idiot. So for being a thinking upon when you can. Oh, for only one is not agree in India, or the new of Hatem. And the young guys are missing some real mother. I'm finding out Mamma and finding out what you're crying. It's the only but everybody is the same from trouble, baby. And you see, the people want your back. Never found it with you. For being a thinking upon when you can. Who can you? Mr. Bible can already my account. What is testament? You know, I got to do a Bible, no memory and a letter. Say, to you for me and I know. So, the brilliant to me, and you can walk, you can't own cabin of one panel. When you answer, at a chair. If you can do also. I will crowd the people for nothing. We did not want one cabin, also a ferry. As a strong one, I walk the better. What's wrong with Yamia? Yamin didn't do young fancy and thrown out Japan. I will do the Papa's Register. The Nia called my William. The guy from Pona Woodin. I think I'm going to about his lobby. Yeah, that's the pizza. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Patrick too. The Patrick friend Regan, because the sound so good. All right, Regan Patrick too. But I am sure, name sure. You may be a movie and go for some one person. Young person. If they are better, better, my man, brother. If you get a penny, who be the man, because I don't know, you will be actually. I did be a
fa wo amanfo di wasi awo pese do mo ko ewe na jiniwi pati asem kwa dia ma mi sori ki kai pe bom di ti pe ho te mo fo Ghana ndi pe bonia mo da to de man ofa ogwanya ko nsho de dia o pe bia no pe nyambo ko nko sinyo te le jodo do bia ma no perene tin pe no mi de do yen pa da sen ko Ghana e mo ate ani mo bia no ko ate so so for Ghana sanse mo kweli mo mani mo en pe ko timika mani si ka te tempo di food bri ne so le na obi ya to do fia eya o yanga o to gutu tizu mo obi tizu pe yi ate no aje ti o mi en se die yeni ameno o ka se bebri e se de fa na fan na o manu ko na ano no wa. Yeah, that's it. Thank you so much for calling. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, Diane. Yeah, me don't for me too. Yeah, CK man, Takari. Hey, what want then? Yango Bondum. Me too, wait. Ma to one me feel one Wapoluma. And the I went to Wapoluma, Oboy, Magada. I went to Oboy, Magada. Because I mean, if there is one day goes one and number way, so I want to know that I want to pay for all this one up and walk. The moon of I want to see the moon paying for all this one. I want to know the moon of some one and then the moon to the walk. And so my dad and Uncle I tried the Mama way of Ghana. Some of what I know about him. And Mamma Holland. I want to work at one day. I want to see someone. And the money, when you meet my baby. Yeah, that's it. CK, that's it. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. I have a caller on the line. Hello, good morning. Madame Formation. Hello. Hello, good morning. Me bacho marching. Rajo mi diana kala kumase. Kela mayentiu. Koowaa need net for me. Kela koso. Able for ventures. Acha no abega for. And areas no. Nipa no correct kana edne. Then you have to nipa e kana correct. It's really nipa. Zion, I did yeah, no, for so dear, and Zion, bear idea no. Because the real patapa. If you want Ghana, I don't know what you have patapa one. Then patapa, no crown of America, no, what's one of my brow, no. Ghana players will be. I will walk on and I idea no crown of patapa, eh, Bini ya baby wa no mo fie ni no so fie ni o koro e ba lo ta kwa mu a e wa no ma na bini ya ba no o ka girl na asma e yo apa e club girl ti ba ta fa ni na ni e go benya bibi ni bi a no benya bro ni fofo bi a na ho jo a o ko fa no no nya no Zion do ko e den ya wawe the girl bi suba anye da pa me se no o nta so na ne baby na bi o benya o du fa wa no e da Kela ya da say for contribution. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi. Good morning, Diana. What do you say? Nyami adumo now sway. Oh, Diana, we're going to clear up with the last more than Papa. We're going to have them at 10 grams of beer. Baba, I the choir. We're going to have them a man saying now, Papa. Diana, I'm in here of a rumba. I'm in here, Reduma. I'm in here, I'm in here, the choir. The Bishop is here, no, get to me. When I can, Madame, I shall walk to the choir. Mucho de some boys Papa, two for never compulsory serum. Making my palm on my man and Ghana. Now, I can't make any as I glad one kind of bear, one kind of Polonia and Toronto, Chicago, for which we know I was so coming over. Really, you know. And I put a pound and I was more. Now, you two for far. We got one some I will Ghana, Utimika. Now, yeah, I put a pound now. But I find out, but not people, I'm only going to go to the back. I know. I think it's very easy because you can't make it after.
Now, so more than no penny day, and only crew. All right. Yeah, that's it. Yeah, fat call BABM. I have 3 more minutes to go. Bishop Yeko. I called the Radinyankupon, when Shebin is at Aqua Yadom, on the Sofu Chief, the senior contractor Kofi Job, maybe will be about Yankupon, when Shano, now on Yanakasia. I think you are Mr. Yabua, maybe I will be about Yankupon, when Shao, no one tell wash you. I have Kokra meaning in the Akosia Jamfua. Na mebra afredi abu anso baby wo bia no body nyankopon wonhia no kunso hene etie na badudua rami onhia no ewo sebe ne support papa tambi o de tajumadi echi awradi nhiro bi onya amere ehwe ye ne bia no onya ne kase man radio yeko ante yechia amankwa bostif oni Yvonne no mo hwe na George maame nso yechia no ene anopei ene etifu aka omutie nyina osoro onhira obia. All right, I got 2 minutes. Let me read a couple of messages quickly. This one says, good morning to you all, Diana. I love this show, pa. God bless you all. Greetings to my lovely wife, Millicent Upokua, police officer by Reverend Kwame Nyame Apromase. Obapa, please save my number. All right then, thank you for a message. This is unreadable, so I'm going to skip it to the next one. This message says that good morning family, Koowaa, all the best, we love you guys. Rob Amesta from Sunyane, you want to be saying that Koowaa, you are the best. Wisdom talk offer, you are special among all. This message says good morning to you. Simple cry now the by we also say good morning to you. Most of them I think say Medi ABC when I come on WhatsApp, Facebook Live, I think say Meridway okay. This one is from Element that says that she was the first person to say, I think say Meridi da and see Medi Jumedi no AC. No trouble pepe. Madam Munina say Moje Bre now Moshe. Many thanks to our sponsors. OG4 and I watch Japan Sanso, any better home estate and block factory phones. So I say more Moshe Facebook Moshe Mufrey and Yakubo Instramo na fast the PC Emma my director Ochino Sanson, executive producer for the show, Sam Dark, who's the CEO himself. Oma, any famous Ebo Mechidom Ewo MCR. And okay, Mecha Majo Gina Ewo Kokobin, Mecha Mami Kate, and Papa Kojedu Hine Ewo Obwasi. Radi Unshamuna, Ebo non dua Eya Mushamu Kumasi 104.1. I mean for Kumasi Pa mid morning no Embremo Yakramo Yewo channel. Bye. You would D4 and you would D4. O D4 na ya bua wiemfo ba da wote se wo fa lumba metabo ni din no ono